Çeke de kaçırırlar. Çeke. Asla tur Allah. Asa. Tanıştılar gözüm sizin. Dostlar бүгін Чоңапка айылына келгенбіз. Бұл жерде 1000 адамдын ошол башын бириктирип ооз ачыруу болуп аткан экен. Чоңапка айылынын жаштарына Алла разы болсун максат устаз келип азыр сабак өтөйүн деп атат. Асырдан шамга чейин анан кийин ооз ачар болот 1000 адам. Могу мешитте бул жактан максат устаз келип өзгөчө бир иш-чара болот. Sal alısırak durumuzlar. Selamun aleyküm. Çoğunlukla ayılın aksakalları. O kişi eksi imam, aman gel dammaldan burun imam ile. O kişiler aksakallar vardı. Çoğunlukla aksakallar. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, summa amma ba'd. Assalamu aleyküm. Urmatlı Manas rayonunun turgunları, urmatlı Çoңкапка айылынын turgunları, bugün bizden mına Çoңкапка ayılımızga belgili din alımı, bizden ex muftiyimiz, Hazreti muftiyimiz, mına Maksatbek Hacı Toktamuş kelip oturat. Kadamınızga hasanatlar olsun. Damla, hoş gelipsiz bizim rayonga. Emese uşul uyuşturucularga söz berip koyaylı. Kana taksir kaydı başlayalım. Ажекен, Мақсат ажекен, биздин районго, биздин айылга куш келипсиз. Орозонун Рамазан айынын урматына деп сиздин келишиңизге деп туруп, башында эле биз өзүбүздүн айылдын ынтымагынын атынан деп сизге бир аргымак тартып алып коелук деп атабыз. Башында деп. Кабыл алып. Айыл элиң Шапан калпак. Айылдын ынтымагына көз тийбесин. Аргымак дейбиз. Оттон ач. Оттон ачсыңар. Элим калат. Оттон ачкыла. Атылбай экен. Жана микрофон тактыңыз бар. Оттон ачып койду. Gelin damla. Gel ayran. Gel. Aldırıp jigitler kaldırıp jörgüler kana. Yapsınlar. Ахиллес. Başın karma oturar. Amin. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Amin. Ыйык Рамазан айда турабыз. Алла Таалам Рамазан айын кутун, берекесин, нурун баарыбызга насип кылсын. Ата энелерибиздин күнөөлөрүн кечирсин. Дүйнөдөн өтүп кеткен, ыйман менен өткөндүн баардын күнөөлөрүн кечирсин. Аллахым кечирүүчү кечиргенди жакшы көрөт. Бир да күнөөбүздү калтырбай баарыгын кечирсин. Ырайымына алып туура жолдон адаштырбасын. Бекем ыйман, жакшы амал, кереметтүү кулк мүнөздөрдү Алла насип кылсын. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык берсин. Биримдүүлүк, достук берсин. Алла Таалам баарыбызга ыймандуу жашоо берсин. Уяттуу жашоо берсин. Гайраттуу, намуздуу жашоо берсин. Каниеттүү, берекелүү жашоо берсин. Жараткан Алла Таалам ар кандай кырсык, афат, балелерден, бөлүнүп жаруулардан, ыймансыз жашоодон сактасын. Аллахымдан ыраазычылыгын, бейишин сурайбыз. Наразычылыгын тозогунан пана тилейбиз. Жараткан Аллахым тагдырыбызда кадыр түндөрдө жазсын. Тагдырыбызда Алла Таалам көптөгөн Рамазан ай жазсын. Алла Таалам баарыбызга узун өмүр берсин. Жакшы амалдарды кылганга жараткан Алла Субханаху ва Таала эки дүйнөнүн жамандыгынан, бактысыздыгынан сактасын. Жүздөрүбүздү жарык кылып, кабырларыбызды нурлуу кылып, ахиретибизде даражалуу кылсын. Баарыбызды ооматтуу кылсын. Жаштарыбыздын бардыгын ыймандуу кылсын, карыларыбыздын бардыгын инсаптуу кылсын. Алла Субханаху ва Таала мына ушул айылга
Jaratkan Allah Taalam berekesin jadırsın. Allah Subhanahu wa Taala kazınasından imandın kazınasını açsın. İlindin kazınasını açsın. Intımaktın kazınasını açsın. Jaratkan Allah'ın barımızды kabul kılsın. Mına uyuşturucularga, sıylagandarga, aksakaldarga Jaratkan Allah Taalam iki dünyada omatыңыздарды versin. Kem kılbasın. Kanday sıylasanızlar Allah Taalam eseletip sıylasın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika ya Dostlar, bu жақта ел аябай көп екен. Қазір Мақсат Ажыға чоң апайылдың жаштары жылқы мүйізеште. Андан тышкары бұл жақта төс ойылып, 1000 адамдың башын біріктіріп оз ачар болып жатқан екен. Жалпы ошо чоң апайылдың ынтымағына көз тигізсін, Алла разы болсын. Мінекей Мақсат Ажыға мындай ат мүйізеште достар. Dostlar, en son Allah razı olsun uyuşturucularga. El köp, ralaç. Kıyamet günü çeyin degen. Kıyamet günü çeyin attı peşenesinde жақшылық basılgan. Жақшылық detse ilgilik, vakit, densoluk, жеңиш, bereke attın peşenesinde. Şu için daim aytamiz, attın peşenesinde çap bağla depçi. Jaratan canı var uşunlar uşunday kılıp koygan. Allah Taala maşallah kabul kılsın. Canım. Giriyor öyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormatli jamaat. Biraz aydın sakla koyalım. Çok teşekkür ederim. Allah üçün bir-birini жақсы көргөндөр эч качан көчөдө калбайт. Allah üçün bir-birini жақсы көргөндөр эч качан кор болбойт. Allah üçün bir-birini жақсы көргөндөр daima ийгиликте, daima жеңиште болот. Кимди жақсы көрсөң, sen айтып койгун. Allah üçün seni жақсы көрөм деп. Allah üçün men сиздердин баарыңыздарды жақсы көрөм. Allah Taala баарыбызды biribizди жақсы көрүүчүлөрдөн кылсын. Biribizdi kadırgay turganlardan, biribizge jardam bere turganlardan, biribizin ardımızdan biribizge dua kıla turganlardan, biribizin janazamızı okuy turganlardan, biribizdi uzatıp arkasından Kur'an okup savaplarını kıla turganlardan kılsın. Müslümanların varlığı Peygamberimiz aytkan, bular bir dene değil. Eğer de bir denenin bir müçösü olursa, taŋat kıçaktı ısıtmada, uktavay ötkörüret degen. Boru olursa, bir denenin içinde boğur degen var. Bu başka dene uktay vermeydi kende. Jürögü orbatsa, kol uktay vermeydi degen, baş uktay vermeydi degen, put uktay vermeydi degen. Denenin bir müçösü olursa, başka müçöleri kaydiger olmaydı degen. Sen ne olsan oşa ol, özün bil demeydi degen. Gözden jaş çığa degen, til arızdana degen, put doktorga basıp bara degen, kol darılana degen, bardığı kömekteşe degen. Müslümanın misalı bir dene değil. Al Müslüman Afrika'da olahu, Amerika'da olahu, Asya'da olahu, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Tacikistan'da olahu. Dayiması yok duranda. Müslümanların bardığı, Peygamberimiz aytıp koydu. Bir dene değil de koydu.